Gaza a Israel sipaiten be puyan thak meka chuti lai chon Lebanon lama Hezbollah te do tumin ma ala le mek boka Israel sipaite chon Hezbollah laka in do puang turin anin buat sai ti an soya Hezbollah ho tupa Syed Hassan Nasrallah chuan Israel in Hezbollah laka in dawan puang ani chuan tiswalan in ti hle ang ati ve thung post danga kan soilang photo na chungin Hezbollah chanchin big I han ru le te ang Jun ni somni pali thole ni ani a bazar thlir tu te chibai ule anram runa mitam takan tha ba ka enge mozat an mana wanga pubalak nan Israel sipaiten Gaza a Hamas howan beitan tira tangkhan Hezbollah te hian Lebanon ramatangin Israel hi an lo chai boi verenga nikum October thatira Israel le Hamas te an boitan tira tangkhan Hezbollah hian Israel hi nitin an chai boi verenga lian thama boi na ero an nei lova tun haya ero an boi na hi alianin na boi thak chhota hlea karma sa zir top ni khan iwen chon Hezbollah hovin Israel an ka ve fo wangin Israel le Lebanon inkara boi na lian zo ka chuak ang ti a hlawom thu a soita hialani iwen Secretary General Antonio Guterres chuan voi khatti swal zewa boi na hi kan ngai tu phak ba kan sai na chuak theyani helai biala mi pui tele khovel mi pui zong zong hian Lebanon hi Gaza angmaya hi kan tlin lo ti kan hriat chian hle anga yani ati ani Israel le Hezbollah te hi indo tak tak ta se Middle East zong zong ahunganga chumi pialama chuan iwesin Israel le then Arab ram te inkar siam thattuma abe na po ati chevek dona Hezbollah le Israel an indo ani chuan Hezbollah din tu Iran ain rol ngei don ti hi soingai lo wachiang sani a chuwangin sang hazakwa somkwa paruk le sangni paruka Israel le Hezbollah indona angot khachu ani to don lo ani heti la hian Israel in sipai chakna thapui thoa Hezbollah be chuan Middle East mun rang ranga Iran pui helpol rang rang te chuan Hezbollah te hi pui ngalan tuma anep lo viawang karma sa khan Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah chuan anin do tak tak ani chuan Israel ram khoi lai ma him don lo ti asoya Indona Israel pui tu te po an him chuang lawang ti asoyani Hezbollah ho hian Israel in Hamas be tangkhan Israel rama rocket an kap lut fowa Lebanon ram ria Israel mi pui te po Hezbollah rocket ka chwa wang hian thi anom de orenga enge mozat chu an ral tlan mek bok ani heti la hian Israel po in Hezbollah tenen anin dawani chuan Lebanon chu manlai lungman rom han hun lai stone ei sa achangang ti in avo ve thunga Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan indo kan du lova chu wangin engma ti sual su indo du lo maila kan mi pui tele kan sipai te ba ka kan ram himna turin kan in ring rangani atia hunkal to khan thil in lo ti sual to thina in thil ti sual man po asang hle thina ni kha helai huna hian boina omani vai chuan Lebanon hi stone ei sa kan kirtir le nge yang atiani Hezbollah ti hi Arab trong Arabic ania Pathian Paul Party of God ti nani Israel in Lebanon chimlam ma omna lakatanga tal chu atuma beitu Paul sangha zakwa somriat pahnia din ni in Iran in sumle pai ba ka ral thuam nena puite anni Sia Muslim de vek ni in Israel mel malian berzinga mi anni a kumsang ni somni pakhat khan Hezbollah hian rocket thatak tak nein andu hun huna Israel ram khoi lai po an kap thei ti an soidei to a Hezbollah pol ho tu ber Hassan Nasrallah chuan sipai noi khat an nei ti a soibok USN thatu te soidanin Hezbollah firfiak pol hi Iran chuan kumtin sumle pai na puya dollar makta duai tel tak meu a petrin anti Lebanon rama zalen takin an mani pualin mun an neya sipai le ral thuam hran pa an nei boka Lebanon ram chunga sarkar rang pakhat anga soi an ni fowa kumsang khazakwa somkwa pani tangkhan Nasrallah hi Hezbollah ho tu pa ani tana tun thlengin he pol ho tu hi alani ta zelani atira soi to angin Hezbollah hi Lebanon ramatanga Israel sipai tinor chuak tura dinani a kumsom ni don anin nora anin be nuwa kumsang ni khan Israel chuan Lebanon chimlama tangin sipai te la chuak tange nge a Hezbollah te chuan in chuang takin Arab sipai zinga Israel ram opatanga Israel sipai tenor chuak theima saberan ni ti in anin chala ani rengla taka
Israel hian sang hazakwa somruk pasari indawa Syria rama chu sak Golan Heights le Palestinian ramte chu tun thlengin ala opa tuman an nor chuak theilo ani anin din tir hian Hezbollah chon manifesto duangin sang hazakwa somriat panga February ni som paruk khan Lebanon ko pui Beirut an tlang zara heta hian an ni na identity po chiang takatar langin Muslim khotlang fa te kan ni antia Pathian Paul Hips ala kan ni a Pathian in Iran ramatangin chuan thara nena changtu te siamin anni chuan Muslim ramte tan be chan tur kalphung an duang chuaka chu khovel pum Muslim te tan en ton tur ani antia Iran Supreme Leader Ruhollah Masoi Khomeini chu ruai tu fing le dika puangin athu pek zom chu kan hna ni tin an puanga Hezbollah chu Iran din dik takani ti achiang le ani an manifesto hian Lebanon rama omni ma se khovel mun rangsanga Muslim te beina thlenna hmuna pianga inrol an tum thu le an zawai chona tul huna indona thiang himatel thei tur sipai an ni thu an puanga ni Hezbollah hian US an hole a US le Atlantic Treaty azia puiram tele Palestine ram thiang lima US thurwal pui Israel te chu Muslim te sopre theya lei ei ngai khop din munchia omtir hre lo tu chutianga malatu an nia wangin US le athurwal pui te englai po do tura pen chuak an ni thu an puang bok ani Iran ram hruai tu terwa manna adin kalphung fel tak nei an nia wangin an chena theile a kumsang ni paruk July thla khan Lebanon atangin Israel ram ri kanin an varuna Israel sipai pahni an mana heng manghian Israel in Hezbollah member an man te chu in thleng pui an tumani Israel chon sipai mangin an beilet ta thunga ni somthum pali chung zet anin dawa he indona hi July war antia Israel point ne na chang thei bik chuang lova sipai le civil mi za somruk pangala yan chana Lebanon lamo om Hezbollah te po mi sang chuang an thia he indona hi Hezbollah ho tu pa Nasrallah chuan Hezbollah te chak zialan chuana ni ti in sipai tamjok nei Israel lakha po antlom lo ti chu chuang takin na soyani mitam takin Hezbollah le Hamas te hi an riat pol thina Hezbollah hi chu Lebanon a om fir fiak pol Iran in Israel do tur hrimhrimha adin an ni a Hamas hi chu Palestinian pol kumsang khazakwa somriat pasaria Gaza adin ani thunga an in an na ero chu Israel laka tharum thoa chet thupuya nei pol veve an ni na hi ani Hamas te hi political party ni ngalin sang ni paruka tangkhan in thana ne na changin Gaza Strip a sarkar ro reuna an chel bokani Hezbollah te hi US le khotlangram tamjok chuan fir fiak pol terrorist organization a an ngai veka Saudi Arabia po in fir fiak pol a an ngaya European Union chon Hezbollah sipai te chu fir fiaka puang ma se an political wing ero fir fiaka an puang velo thung Hezbollah hi political party ang kalpui tho ania wangin Lebanon parliament a member an neya Lebanon sarkar a minister te po an nei thina kumsang ni som paruk khan an tho pui tenen sarkar nan siama ma se sang ni som ni pani in thlan khan a chaklo lama an tanga chuti chungchuan Lebanon politics a mun poimo tak an lo mek zel ani soitongin Hezbollah te hi kumsang ni paruka Israel nen angin do to a Israel sipai te me poin an ne theilova tlomjok lovin anin thathen ringota khati lai khan Hezbollah ho hian ral thuam an nei thalem lova chuti chungchuan Israel sipai te nan ne chuang lo tlat kumsang ni parukum khachuan Hezbollah te hian Soviet Union hunlaya an ral thuam siam mangin an rocket te po Katyusha rocket atum tak ka fu har te ni a tuna chuan Hezbollah rocket ka chuate hi achangkang to a ramlian tak takin an man precision guided missile an nei teu to a an to khir le zual don ti achiang rang mai chu mai chu nilawin Hezbollah te pui tur hian Iran sarkar pui tho helpol dang Syria rama ommek tele Iran sipai tha Revolutionary Guards Syria rama inkul te chu anom renga Israel tan hian zuam ngot chi an nilo US official te chon Israel le Hezbollah te hi anin do tak takang ti an hlau hle a Israel marlama anin do ani vai chuan Hezbollah te ral thuam nei mek enin Israel in ven na missile lo kap thatura ral thuam an nei that lean chuan vor Iron Dome air defense system mek point omzia nei lo theidon ni in an soitat mai
CNN in atarlan danin anming tarlan remlo US official te chuan Hezbollah te beina laka Iron Dome mual pho thayang ti ngai danan nei thule hei hi Israel ram hruai tu te hna po an hril to ni in an soya ngun takin kan zira Hezbollah te hian Iron Dome me mi zolo ral thuaman kol tlatani ti in US senior administration official pakhat chuan asoyani Israel chuan kum engemaw liam ta tangkhan Hezbollah ten precision guided missile an kol hi angai mo thu soin heng ral thuam petu Iran adem thu po alo tlang au puina sa to a voi tam tak Syria le Lebanona Iran ral thuam pek da khom na nia soite po an lo bom sak to ani kha heti la hian kan masa khan Hezbollah te hian video pakhat ti chokin chuta chuan Israel ram ko puipoi mo deuh dewa Israel sipai mun pui thalak drone mangalak ninge lang an ti chuaka heng hun te hi an du hun huna an bom thei ti an soyani Israel missile defense system thale ming thang Iron Dome hi US puina an siamani a US Congressional Research Service te soidanin Iron Dome program a hian US chuan dollar tluk le ding on thum don a senga chuwangin US hian Iron Dome thil ti theina le nge theiani dan hi an chiang khopang ti arin theiani Gaza a Israel in a do mek Hamas te a in Hezbollah te hian ral thuaman nei thazok daya sipai pon nga zok ba ka anin thunun na thazok dai boka Israel sipai IDF te chu danin Hezbollah te hian missile le rocket tun lai berber nuai khalle singa vel jet an kola US ina pui fe ni lo chuan Israel tan chu timaya zuam chi ani don hau lova indona tak taka chokang ti hlawin US palai amos hoxten chu tun lai hian a palai zak zak ani heti la hian US chuan Israel in puyangai chuan a pui don ti ero an soi chiang thunga atula ni phot chuan Lebanon om Hezbollah te hi Israel in an beyan khap don lo ti an soya chu tianga thlenga ni ero chuan chu indon da chu Israel le Hezbollah in kar indon na ringot ani to don lova duaya zaw le na sign indon da chokang ti hlo om thu Israel ram hruai tu te hna an hril na sa hle thungani khovela hian dik in ti ve mani tanna lam thi chilngam vek mai mi hring hi kan kho sahowa khovel kil sang sang hian boina a om reng mai ni hi bazari lo thira wangin kan lo me